እስቲቺ በእንግሊዘኛ በሉኝ በመምጣትህ ደስ ብሎኛል ወይም ስለመጣህ ደስ ብሎኛል እንዴ ነው የምትሉት? I'm glad you came, okay? I'm glad you came ካላችሁ ብቻ ነው ልክ I am glad you came. I'm glad you came. I'm glad you came. ስለደወልክ ደስ ብሎኛል ስትሉስ? ስለደወልክ ደስ ብሎኛል I'm glad you called, okay? I'm glad you called. ስለደወልክ ደስ ብሎኛል I'm glad you called. I'm glad you called. I'm glad you called. እንኳንም ጠየቅ ወይም ደግሞ ስለጠየቅ ደስ ብሎኛል ስትሉ ምንድን ነው የምትሉት? በዚህ መሰረት I'm glad you asked. I'm glad you asked. ስለጠየቅ ደስ ብሎኛል ማለት ነው I am glad you asked. I'm glad you asked. I'm glad you asked. ስለነገርከኝ ደስ ብሎኛል ስትሉስ? ስለነገርከኝ ደስ ብሎኛል I'm glad you told me, okay? I'm glad you told me. ስለነገርከኝ ደስ ብሎኛል ማለት ነው I'm glad you told me. I'm glad you told me. I'm glad you told me. ስለወደድከው ደስ ብሎኛል ስትሉስ? I'm glad you liked it, okay? I'm glad you liked it. ስለወደድከው ደስ ብሎኛል I'm glad you liked it. I'm glad you like it. I'm glad you like it. I'm glad ብላችሁ ከጀመራችሁ እንደዚህ ስለሆነ ደስ ብሎኛል እያላችሁ ነው I'm glad you ትሉና ከዛ ፓስት ማስገባት ነው በቃ ወይም ደግሞ verb to ማለት ነው ግን ደግሞ ለእናንተ ያዘጋጀውላችሁ ለጀማሪዎች 100 የእንግሊዘኛ ፍሬዝ የያዘ PDF ሙሉ መጽሐፍ በነፃ ማግኘት ከፈለጋችሁ የት እንደምታገኙ ታውቃላችሁ? እዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ላይ ገብታችሁ ሚ ብላችሁ ከላካችሁልኝ እኔ የት እንደምታገኙ ነግራችኋለሁ Thank you guys. Goodbye.